بسم الله الرحمن الرحيم ابن ناو خدای پر دلوان کار. حميم حامیم گوتن السروان حرفت کرکری الدسپیکا سورة بقرة بوريا. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. اینا نخار قرآن بو محمد پیغمبری صلاف لبن شنک خودیا زاله همی چکری اخستین بندست خو پر زانایب همی تشتا. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. گنه جبره گنهت گنه کارانه و توبه ورگیره توبه کرانه ی عذاب دجوار بوان یت بستیل سرکرنا گناهات کن و جه توبه ناکن و او دگل بن یت خویت گهدار خدان قنجیه یا اجوی پیوتر چو خدایت هجای پرستن نینن زفرینا همی چکریا روژا حساب بونکویا به جاو جزای هر ایکی دیدته. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. أجبليوان يتكفر بتوحيد خدي كري كس هفركيت آيات القرآن ودليل التوحيد خدي دا ناكت وجاور جريانا وان أدوالاتي دا وهاتنو چونا وان أبريكت بازرگانيه بلاتا أي پیغمبر نخابينت. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. بريفان كافرا ملت نوحي و او ملت تبديف داهاتين جي وكي عادو ثموديا درو اب پیغمبرا کربو دموان كاربو عذاب دانا وان يان كشتنا وان كري و هر ملت كيجوان ملت درو اب پیغمبر خو كري دل خو برا كشتنا پیغمبر خو وان برنا حقي هفركي كر دا او هفركي خو حقي پیچ بكن بجمن او عذاب دان وجا عذاب دانا من بوان بو عبرت و شیرت بوی خلق پشتیوان ادئت چوا بویا. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكان چوا عذاب بسر ملتت بورين دا يت پیغمبرت خود روين در خستين هات وصا اول سر كافر جي حق بو و او خدانت آگرينه. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اوید عرش خود هلد گرن اج فرشتیا و اوید الدور عرشی اجوان خودش هر که ماسیه که پاکت کن و حمد آوید کن بحمد که هجایوی و بدرستی باوریه پید اینن و داخاز اجوید کن که او الخدان باورا نگرد ات بیجن خدای ما هر تشتکی هیتا بدلووانی و زانین دور لگرتیا و جاتو گناها بوان جبه یتش گناها توبه کری و او رگرتی یا تفرمان پی الوان کری کو اسلامه و توانش عذاب جهنم بپارزه. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. خدای ما و تو خدان باورا بکه ادوان به حشتت خوش دا یت تسوس پیدای وان و هچی پا باوری باش بوی اجباب و جن و دوندهت وان هندی توی تل سر هر تشتکی یزالی و دکار و ریوبرنا خدای کار بنجهی. وقهم السیئات
ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وتو دماهيا خراب يا گناهت وان اجوان دير بكا وان بينجرا وهاتشيتو الرجع حسيبه خرابية جدير بكاي او تدلوفاني ببر و سركفتنا مظنو بوينا. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. عندي اون يتكافر بوين دم عذاب اگيري بجاف ادبينن وان گلك كرب شخوفت بت وهنگي زبانية جهنم ادبيجنه كرب وبونا خودت الدنيا داش هوا دموي داخازا باوريش هوا كري وهين البرنهاتين اج كرب جيوبونا هوا يانكا مزنترا. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. كافرا قوت خدای ما دو جارة تأمران دين دم عمت زكت ديكت خدا بري رحبت ما و دم جينامت دنياي جيدا بديماهي هاتي و دو جارة تأم زندي كرين ات دنياي دا دم ام بوين و روجا امش گورت خو در كفتين و جا امنك اعتراف بگناهت خويت بورين اتكين اري و جاريكك بومهايا ام پیش آگيري در كوين بل اف اعترافا شمفاي ناجهين توان. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. او عذاب بوها وهي اجبر هندية چنكي دمهين بو توحيد خوده و اخلاصت كاري داد هاتنا غازي کرن هوا کفر پوید کر و اگر شریکک بو خود بیت دانان هم باوری پی ادینن و کاری پیت کن و جا خوده حکمیت نافبرا بنیت خودت کت خدای بتنه اوه یه بلندیا بیتو خیب هی و بلندی و مزنی یاویه. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. او يشيانا خوبها و جلي مروفا اشكرت كت اتريكا وان آياتت مزن را يتهينت بينن و اوت هندت جهينن كو افران داري وان يكاملة و او بارانكش عسماني بوهوت انتخاري رزق هوا بي اد ايتدان و هما او بيرخو الفان آياتا اد انتفا يالعبادت خداي خوب زفرت وجدل جهداريوي بكات. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. في جهين جلي خدان باورا دعاو عبادتي بويبتنه بكن وشوف البط باريسا نكن اتريبازا واندا اگر خوان بي نخوش بدجي هن بيتي نداني. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. اندي خدايا بلندش هميا بلندترا يكو اب بلنديا درجات خو اجهمي چكريا هاتيا جدا كرن وقدري وي بي بلند بوي و خدان عرش مزن وجدلوفانيا ويا اب بنيتوي كو او هندك پیغمبرا بوانت هنرت وي وحي بوان ات بيجن يا او بي بجين دا او ادكار خدا شارزابن دا او پیغمبر بنيت خودش روجا قيامت بترسينن يا خلقي پیشيه و پاشيته دا اد اينا كوم کرن. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. روجا قيامت چيكري همي برانبر خدای خو اشکرات بن تشتك جوان و جكاري وان ات دنيا دا كري البر خود برزنابت خودت بجت ملك و ريفا برنا كاري افرويا كيا و ابخو دي برسوا خودت ياوي خدايا
يكود ناو سالوخت و كريارت خدا يأكانا يبسروهاتي او همي چكري اخستين بندست خو. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. افرو خيرا هر نفسك الديف كريارويت الدنيا دا كري اشباشي و خرابيه دي اتدان افرو چه زورداری الکسی نایتا کرن و خیرت وی بین کم کرن یان گناهت وی بین زیده کرن هندی خودیا یه حساب صدقه و جای نبجن او روش گیرو بو چنکی او یا نزیکه. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. و تو ای پیغمبر مروفا شوی روژا نزیک بترسینا یا کل بروان گلکا دیره که روژا قیامته دمج ترسا عذاب خود دا دلج سنگا بلندت بن و بگریت وان وط اینا گریدان او اد تجی خمو کووانن زوردارا چه دوست و حوالت نزیک نابن وان چه مهدرچی جنابن مهدر بوان النک خود بکن دا مهدر وان بیتا ورگرتن. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خودی اتزانت کانی چاو چه دیتنا وط روینن و کانی مروف چه تشتید سنگ خدا وط شیرت اشباشی و خرابیا. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. و خودی بدادی حکمیت نافبرا مروفا داد کت و او خداوندت جبلی خودی پرستن بود ایتا کرن حکمی بتشتکی ناکن چونکه او نشن وی چنده بکن هندی خودی گهدیری وی تشتیا یه ازمانت هوا پید گرین یه بینره ابکارو کریارت هوا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. اری ما اوید درو به پیغمبرینی یا تکری ای پیغمبر العردی نگریاینا و جدا بر خوب بدنه کان دیماهیا ملتت بریوانیا چوابو او شوان هز دجوارتر بون و شینوارت وان پتر العردی ما بون و جد جواریا هزاوان و مزنیا لشت وان چمفا نگهنده وان و جبر کفر و گناهت وان کرین خدا او عذاب خو گرتن وان چو پارزوانک نبو وانش عذاب خود بپارزت و اجوان بدات باش. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. او عذابها يكو ابسر درو پیکر دهاتی اجبر هلویست وان بو اجوان پیغمبرت خود یتب نیشانت آشکرا بوان هاتین و جوان کفر بوان کر و او دروین در خستن اینا خود او عذاب خو گرتن هندی او یبهیزا کس نشیته ی عذاب دجوار بوی ی کفر پی بکت و گهداریاوی نکت. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. وبراستی ما موسی آیت خویت مزن یتهندت گهینن کو او دگازیا خدا یراست گویا و بهجت آشکرا یکن حقیا دجمنت وی آشکرات کت هنارت. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. بو فرعونی ملک مصر و وزیر وی هامانی و قارون خدان مال و خزینه ایناوان باوری به پیاماوی نه اینا و گوتن او سیر بنده که پر دروینه چاو او دبیجت او پیغمبره که بو مروفه هاتی. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا
أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. في جادم موسى معجزات أشكرش نكمة بو فرعون و هامان و قاروني هاتي نبتنه وان باوري پنائنا و برهنگاريا ويكر بلكي وان قوت هين قريت وان يت باوري پوي إناي بكجن و جنت وان بو عبديني و خزمت بهيلن و هما فندو فيلا كافرا اد پیچ بونو نمان دايا. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وفرعون قوتا مظنت ملاتخو من بهلن دا اس موسى بكجم وبلاو غازيوي خداي خو بكت يأوت بيجتوي اوه هنارتي دا او وي اجدست ما بين تدر هندي ازم از الترسم او دين هوا بجوهرت يان او خراب كاريت عرد مصر دا اشكرا بكت. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وموسى قوتا فرعون ودستكوي هندي ازم من خوب خدای خو و خدای هوا پارستیا اجهر کسی که خوش توحید و گهداری خود مزنتر ببیند و باوریه پوی روژه نینت یا خود حسابت داد گل بنیاد کد. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وظلامك خدان باور اجبنا مالا فرعوني يكو باوريا خو وات شرط اپن رازيبون و گوتا ملت خو چواهين كشتنا ظلامك حلالت كان ويچ گنه نينن او تنبت او دبجت خدای من الله و براستي او اپوان نشانت اشكرا و اجنك خدای هوا بو هوا هاتيه يتراست گویاوی اشکرات کن و اگر موسى يدروين بت خرابيا درواوي دبوي زفرت و اگر يراست گو بت هندك جوي يا او جواني بيت دتا هوا دي بسر هوا ايت هندي خديا بريوينا دتا حقية يبل تخيبا داناي كو حقيه لا يدست دايا نحقيه و جلك يدروين بت اد پالدانا نحقيا خدا بو خده. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أي ملت من دس حالات داري أفروت عردي دا يا هوايا وهن ادسر إسرائيلي رانا أريفجا أجر عذاب خود بسر مدهات كي هيوي اجمع باش ببت. فرعوني تبرسف دا قوتا ملت خو جلي مروفا ازوي شيرتو بوچونه بو هوا ادبيجم يا ازد بينم بو منو بو هوا باشترو درسترا و مشريك راستو درست بيوتر از بره هوا نادمت شريك دي. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وي خدان باوري بنمال فرعوني ابشيرت كرن و قوت فرعوني و دستكاوي از الترسم اگر هوا موسى كشت او بسر هوا بيت يا بسر وان پارتو دستكاهاتي او تلسر دجمنيا پیغمبرت خو كومبوين. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم
وما الله يريد ظلما للعباد. وكيوي يبسر ملت نوحي وعادي وثمودي هاتي وويت پشتیوان هاتين اجوان ملت پیغمبرت خو دروين دره خستين اجبروي چنده خوده او تبرن و خوده زورداري بو بنیا نوید و او بگنه وان عذاب نادت يه پاک و بلند بد خودش ويكي ماسيه. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. وأي ملت من هندي أزد ترسم عذابا ويروجي بسر هوا دابت يا خلقش ترصدا تيدا غازي اكو دودكن كو رجا قيامته. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. روجاهين پشت اتدان اترفن هوا چو پاريزوانك نابت هواش عذاب خوده بپاريزت يان پشتوانيا هوا بكت و هچي خوده وي شرمزار بكت و بريوي ندت ريكا راست وي تشر نشان در نابن بريوي بدن حقيه. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. وبراستي بري موسى خود پیغمبر خو يه قدر گران يوسف كره يعقوبي صلاف الهر دوابن اب نشانت اشكرا و بو هوا هنارتبو وی فرمان الهوا کر کوهین پرستنا خود بتنه بکن و جاهش تهینت جینا ویدا ادویدا اب گمان کفتن یا او بو هوا پیهاتی حتی دم او مری گمان و شرکا هوا زیده تر لحات و هوا گوت پشتی وی خود چو پیغمبرانا هنرد هر کسی که پیل تخیبا بداند و ده توحیدا خود دا بکفت گمانه خود به ویرنگی وید سرداد بد و بری نادت هدایته. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. اوت بيزانين هفركيت آيات دليلت خوددات كان دوان پیچ بکن هفرکی آوان النک خوده والنک خودان باورا تشتکی زیده کریتا و جا کان چاو خود ختم الدلت وان هفرکا دایا دا هدایت نچتا تیدا وصا خود ختم الدل هر خمازن کرکی کتکار اتدت یکو خوش باوری اینانا به توحید خود مازنتر دبینت و گلک زورداری ادکت. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وفرعوني بخمت دروين در خستنا موسى ادغازي ويدا قوت اي هامان تو آواهيه که مزن بومن آوا بك دا بلكي اسبي بجهما درجهت عسمانا و اوركت من ادجهنه أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وجدا از بچاوت خوب بر خوب دم خدای موسی و هندی ازم از هزرت کم موسی ادوی گوتنا خدای دروینه کما خدای کی هی و کو او یل عسمانا و به ویرنگی کار فرعونی ی خراب البرویهات خملاندن و جاویدیت او ی تازه و بریویش ریکا حقیهات پاجو برن اجبروین حقیال برهاتی خملاندن و او فندو فیلا فرعونی گیرای داخل کی وته بجهینت کوی حق و موسی نحق اجزیان و تچون پیوتر تشتک نبو ات دنیای و آخرت دا اجبخت رشی پیوتر او تشتک نبو. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد.
و او باوری اینای دوباره شیرت الملت خوکر و گوت ای ملت من هندی کفتنا من بکن از دی بره هوا دم ریکا راست و درست. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ای ملت من هندی اف جینا دنیای جینا کا بر وقتا مروف کیمه که خوشیت داد بد پاشی او پیچت بتو نامینت و جاهین خوب پشتگرم نکن و هندی آخرتا اپوان خوشیت دا هین او جهل آکنجیبونه و جاهین دل خوب بنه و کار چاک بکن یه هولویر کیف خوش بکرد. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. اچیت جینا خدا به امریا خود بکتو بر خوش هدایت ورگرد الاخرت جزای کل دیف گناهاوی دبوی اتدان و هچی گهداریا خود بکتو کارک چاک بکت و پیگیری به فرماناوی بکت مربت یان جنبت و اوی باوری خود هبت او دچنت بحشت دا خود اج خوشی و فیقی و برهمه و به هجمار رزقی دیدتوان. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. و ای ملت من چاو از بره هوا بدم باوریاب خود و دی کفتنا پیغمبری وی موسایی و گازیه که بره هوا اتدت بحشته و هواش آگیری دیرت کت و هین بره من اتدن کارکی سرید کشت عذاب خود و چونت آگیری دا. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. هین بره من اتدن کفر بخوده و دا ازوی تشتی بوی بکم شریک یمن چه زانین پی نهی و او هجای پرستنه و او مزنترین و کریترین گنه و از بره هوا اتدم وره که یمروفی دگهین تاوی خدای ده طول وکرنا خدای زال و یه پر گنه جبر بوی یه پشتی گنه توبت کرد. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. اپراستی او گازی هم بر من اتدنه نیا هجی هنده یا گازی بو بیتا کرن و جکی ماسی و بیزاری او نیا هنده یا مروف نت دنیای دا و نت آخرت دا قصد کته و هین بزانن کو دیماهیا همی چه کریا بونک خوده و او جزای هر ایکی الدیف کریا راوی اتدته و کو اوت پل تخیبا دانای و گنه و کفر و خوین ریتن کری او خدانت آگرینه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. و جادموی او شیرت کرین وان گهداریاوی نکری وی گوتوان پاشی هنده البیرا خوینن و من هن شیرت کربون و پاشی هنده پشمان بن بللوی دم پشمانی چم فای نداد و از هوارت خود گهینم خوده و خوبوی اد پارزم و خود هلم بهیویا خوده و هندی خوده یا او ابحال بنیای بینره و او دزانت کان او هجی چه جزایینه تشتک البروی برزنابت. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. و جا خوده او ظلام خودان باور اج خرابیا فند و فیلا فرعونی و دستکاوی پارست و خرابیا عذاب هات سروان دم خوده او همی خندقاندین. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. السري أو هاتنا خندقاندن أمرن باشي أو ادقورت خدا بآگيري دي انا عذاب دان حتى رجا قيامت سبيدو إيفارا أو بآگيريت انا بشكش كرن ودم رجا قيامت رادبت هين فرعونية بكانت آگيري دا أجبروان خرابيت وان أذكرن وفي آيات دليل كسركية السرهبون عذاب ادقوري دا. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. ودم خلقی آگیری اب هفرکی ادچن و هندک جوان گازندش هندکت کن و جادم دیکفتی هجت بخو ادبینن برانبر وان سروک و مزنا ید خرابیل بروان شیرین کری وان چاو لیکری و دیکفتن وان کری و اوت بجنه ارهین بارکی اج آگیری دشمدن پاش و هندک عذاب اجمهل گرن. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. سروکت خو مزن کر دا بیزاری خو اشکرا بکند بیجن ام تشتکیش عذاب آگیریش هواهل ناگیرین و ام همی یتی دا کسش ما جرزگار نابت هندی خودیا اب پیوانک عادل عذابت ناف برامدا لیک وکریه. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. و او خو مزن کرو لاوازت آگیری دا اد بیجن درگهوانت جهنمه این دعایش خدای خوب بکن دا او روژه کبتنش عذاب السرمسوک بکت بلکی هم پیچه که راحت ببین. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. زبانیت جهنم بو پاش وبرن گوتوان اف دعا کرنه چم فاینا گهین تهوا اری ما پیغمبرت هوا بنیشانت آشکرا و جنک خود بو هوا نهاتبون لجا هوا باوری پینا اینا وان اعتراف بوی چنده کرو گوت بله لجا زبانیت جهنم خوشوان بری کر و گوتن ام دعا و مهدر بو هوا ناکین و هین بخود دعایا بخو بکن بله چم فاد وی دعا کرنه هوا دانینه چونکی هینت کافر بون و دعایت کافرات بر زبون دانه و ناینا قبیل کرن. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اندی امین ام پیغمبرت خو اویت دیکفتنا وان جی کری اج خودان باورا اد جینا وان یا دنیای داب سرتخین و ام پشتوانیا وانت کین دجیوان یت نخوشی گهاندیه و روژا قیامت جی روژا ملیاکت و پیغمبر و خودان باور شهدیل سروان ملتات دن یت باوری به پیغمبرت خو نئینای لجاو شهدیت دن کو پیغمبر پیامت خدای خو گهاند بون و ملتت وان او دروین در خست بون. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. روژا حسیب و خواستنا عذرات شمفای ناگهین توان کافرا یتپل تخیبت خود دانای و پیغمبر دروین در خستین و در خستناش رحمه خود باروانه و خانیه خراب الاخرت کو آگره بوان هیا. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب.
وبراستي ما أو دابو موسى يا بري مروفي تدات حقية أج التوراة معجزة وما وصى تشكر بو كو إسرائيلي دستك الديف دستك ميرات جريا توراة بكن هدى وذكرى لأولي الألباب رنشادان بو هدايته وشيرت بو خدانت عقل درست فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار دجاتو أي پیغمبر صبريل سر نخوشيا بوت پاريسا بكيشا چونكي مسوزا دايتا كو پيواتا بلند بكين و سوزا ما هرد بجهئت و تداخازا جبرنا گناها بخو بكا و بردوام السر تسبيح و پاکرنا خدای خو السبيدا و ايوارا بمينا إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير هندي اون يتهفركيت آيات خده و نشانت شيانوي داد كان و بدليل نشانت آشكرا و نحقية تكالي اكت كان همات سنگت واندا بتن مزنيك هيا بريوان اتدتا دروين در خستناتا و حسيديا اپوي قنجيا خودت گلتا كري ياكو او ناگهنه دجاتو خوب خوده اشخرابي آوان بپارزه چونكي او گهدير گوتنت وانا و بكريارت وان يبينره لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون نافراندنا عسمانا و عردي اج آفراندنا مروفا و راكرنا وان يا پشتی مرن مزنتره بل پتريا مروفا نزانن و آفراندنا وان هميال برخود يبصانهيا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ويكورا ويبچاف وكي اكنابن وهروصا او خدان باورت بهداية خودت انا سره وباورية بتوحيد خودت ادئينن او كافرت باورية بنشانتوي يت اشكرا نئينن وكي اكنابن كيما كهين جلي مروفا براخل دليلت خودت اينن ووجهك بخوجه ادگرن إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون اندي رجا قيامتها وكي پیغمبرا گوتي هر دئت و چو گومان تيدانينا و جاهين باوريه پبينن بل پتريا مروفا باوريه پهاتنا و نائنن و كاري بوناكن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين و خدای هوا گلی عبادت کرا گوت هین دعایا اجمن بتنه بکن و عبادت من بکن از دید بر سوا هوا ام هندی اون يدخش باوري إينانا بپرستنا من بتنه مزنتر لتكن أو أبرازيلي وشرمزاري و ديتشنا جهنمي الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ابتنه خديا يشف بوها وداي داهين تدا وحوين ورحت ببن ويروج رهن كر داهين جيارا خود تدا بريفا ببن هندي خديا يخدان قنجيا السر مروفا بل پتريا وان اب گهدان شكراوينا كان ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون او افقن جياد جل هوا كرين او خداي هوا يهمي تشت آفراندين
اجوی پیوتر چو خدای دیت هجای پرستن نینن و جا چاوهین برخو اج باوری اینانا اپوی ورد گرن و این پرستن هندک سانمات کن پشتی نشانتوی بو هوا اشکرا بوین. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون بجا کان چوا بره هواج حقیه هات ورگران و هوا درو پیکر وصا بره وانجیش حقیه و باوریه اد ایتا ورگران ید کفرب آیت خودت کن. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. خودی اوا یعرت بو هوا داهین السر آکنجی ببن وی جیان السر عردی بو هوا بصانهی اخست وی عسمان بو عردی کربان و او نشانت ریک نشا خلکی اتدن وی العسمانی بلاف کرن وی اد باشترین رنگ و سرو بری داهین آفراندن و برزقک حلال و پاقج و خارن و وخارنت شرین وی قنجید گل هوا کر او اف همی قنجیت گل هوا کرین او خدای هوا و جا خیر و برکت توی اد برفره بن و او ی پاک و پیروز بد و او خدای همی چکریانه. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. او خدای زندی ی جینا تمام و تکوز هی اجوی پیوتر چو خدایت راست نینن و جاهین دعای اجوی بکن و عبادت وی بتنه بکن و جدل گهداری وی بکن حمد تمام و سپاسی بوی بت او خدای همی چکریا. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. تو ای پیغمبر بیجا بود پاریست ملت خو هندی ازم ازش هندی هاتیم پاش و برن و از پرستنا وانتشتا بکم یتش بلی خوده هنگازید کنه. دم آیت اشکرش خدای من بو من هاتین وی فرمان المنکریه و از خوب دستوی و بردم و بدرستی گهداری خدای همی چکریا بکم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. او خدای بابه و آدمش آخه آفراندی پاشی وی پشیانا خوهینش چپکه که آفراندن پاشی پشتی هنگی هینت بنا خوینه کهشک پاشی هینت مال بچی کی داد گلک خوینا غارت بورن حتی هم پیداد بنود بنا زاروک پاشی لشه هوا پیزت کود حتی هم پیرد بن وج هوا های بری هنگیت مرد و داهین بوان قوینا غاب بگه نوی دم دست نشان کری یه بو هوا لنکوی هاتیا نویسین و دا بلکی هن دلیلت خود بگهن و هزرا خو اد آیت توی دا بکن و بزانن کش بلیوی چو خدا نینن و چنده بکن و کو اوا یدوید پرستن بوی بتنه بیتا کرن. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. و ابتنه یا یجین و مرنه اتدت و جا گروی تشتک ویا هما اوت بشته ببا و اوت بت کسک حکموی نازفرینت.
ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون اره ما تو اجوان درو پیکر من دهوش نابی اوید هفرکیت وان آیت خود داد کن ید توحید و شیان خود آشکرات کن اره چاوا ادگل راستیا وان آیتا او بر خوش وردگرن و پشتی آشکرا کرنا تمام او کیو بر خودن الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اوان او بط پارست درو قرآن و کتابت عسمانی کری یدکو خوده بو پیغمبرت خو اینای نخاره دا خلق پی بین سره و جا پاشی او درو پیکر دیماهی درو پیکرنا خود زانن إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون دم قید اد گردنت وادت اینا دانان و زنجیر اد پیت واندا و زبانیت عذاب وان اد کشن في الحميم ثم في النار يسجرون اد آوا زیده کلاندی دا پاشی آگیر جهنم ابوان اد ایتهل کرن ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون پاشی بو پاش و برن دم او اد وی حال نخوش دا بوان اد ایتا گوتن کان او خداوندت هوا پارستن بود کر من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين هواش بلی خود پارستن بود کر پادهین دعای جبکن دا او اگر بشن هواش وی بلای بسر هوا دهاتی رزگار بکن درو پیکرا گوت او المبر زبون وانا بتشتکی مفا نگهاندما و او اعترافت کن کو او ات النظانین دابون و کو پرستنا وانکری یا پیچ بو و چون اینا و کان چاو خود وان اد سر داد بد یت دنیای دا پرستن بوا خدا واندا کری یت کود جهنم دا البروان برزد بن وصا خود کافراجی اد سر داد بد ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون او عذابها یاکو بسر هوا هاتی هماش بر غافل بونا هوا یات دنیای دابو دم هوا کیف اپوان گناهات هات یت هوات کرن وش بروی هربونو خمازن کرن و زیده گاویا هوا السر بنیت خودت کر ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين و جاش بروی کفر هوا بخوده کری هین ات درگه جهنم را هر نجور و هر تیدا بمینن و جهنم چه پیس جه بوان یت دنیای دا خوش خود مازنتر ات دید فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون وجاتو صبر بکشه و بردوامی السرکا خوبکه هندی سوزا خوده حقیه و او دی سوزا خوبوتا بجه اینت و جایان هشتا توی ساخ ام ده هنده که جوی عذابه یا ام جوانی پی اتدین کافرانی شاته دین یان جی ام ده تمرینین بری او عذاب اب سر وان بیت و جزفرین وان الروج قیامت بونکمه و ام ده عذاب که دجوار سر كفر ودينه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون
و براستی مبری تای پیغمبر گلک پیغمبر بو ملتت وان هنارتینا دا بریوان بدن دین خوده و صبر سر نخوشیوان بکشن اجوان هایا یما بوتا بحثی وی کری و جوان هایا یما بوتا بحثی وی نکری و فرمان الوان همیا هاتبو کرن کو وحیا خود بگهینن و نبویا بو ایک جوان کو بی دستیریا خود آیتا که بیند لجا اگر فرمان خود بعذاب دانا بود پاریسا هات حکم اب حقیت نفبرا پیغمبر و درو پیکر دا دیتا کرن ولویر نحق دید زیان کار بن اجبر شرک و درو وانب ناف خود کری الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون خدایا ی حیوان بو هوداین داهین مفای جب بینن اجسیار بون و خارن و همی رنگ دیت مفای ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون و گلک مفا بو هواات وان دهنا و داهین بارد خوبه بگهین وان ولاتت دل هوا ادخازت و هین السروان حیوان الهشکاتی اد این راکرن و تدریای داهین السر جمعی اد این هلگرتن ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون و خود آیت خویت گلک و آشکرا نیشا هوا اتدت و جاهین کفر بکیش آیت تویت کن و هم باوری پناینن أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون اری ماف بود پارسل عردی نگریاینا و هزراخو ات دیماهیا ملتت درو پیکرت بری خدا نکریا کان دوماهیا وان چبو و هجمارا وان ملتت بری وان پتر بو و شینوارت وان جیل عردی اج آواهی و کارگه و بیستانا اد مشتر بون لجاو تشتوان اب دست خوبه اد اینا چمفا نگهاندوان دم عذاب خود بسرداهاتی فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون و جادم پیغمبر اب دلیلت آشکرا و بوان ملتت درو پیکر هاتین وان ملتش نزانین کیف اپوی زانینا هفدج ادگل پیاما پیغمبرا اول نکوان هی هات و او عذاب اب سر وان هات یکوان بوتران پیکرن لزل هات نوی ادکر و فایتا نشانک و هر زانینک دجی اسلامی بد یان اسلامی کم بکت و گمان بختت راستیا ویدا او یا درست نینا و یه باوریه جی پی بینت نابتش دی کفتیت محمدی صلاف لبن فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين لجدم وان عذاب مديتي وان اعتراف كر الويدم اعتراف چم فاي ندت وان قد ما باوری بخود بتن اینا و ام کفر بوی دکین یا ما شرک پیکری فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون و جا باوریا وان مفا نگهاندوان دم وان عذاب مدیتی چونکی او باوریه کاش مجبوری بو و نیاش دل بو ریک و ریبازا خوده یاوی ادناف همی ملتا دا دانایی و باوریا پشتی عذاب چم فای ناگهین تا خودانی و دم عذاب هاتی اوید کفر بخدای خو کریتی چون